Igama nguphaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonele bathi ngisenzile bathi wathatha uphaku kudekwe yini ngingqole epoqaphoqa imiza abafokazana ngotholodo likamentshise ngishithuluza ngihambe nalo ngilifica insibini ixama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane kunogwaja ubhajwa sikhulule ngumfoka amakhanda khanda uyayazi indlondlo enamakanda amabili lesithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni iziphupha mihla namalanga mthombo ogelezayo ngabonakala ukuthi amanzi aqhamuka phi kubonakala lapho phumela khona ngithi mina dada lidude edamini kwathi deko ntaba kazikhonjwa ngithanda ngize ngithanda abangangithandi ngoba nenyoni ezingithandayo zaqala zangithanda ngenxa amaqiniso nokuuma namhlanje sebeyangithanda wena onyanya ufokofo ngeke ngize ngempatha ngicela kufaka nangisikisi avele sikhulumene nje amaqiniso mase kuyanyiwa uma ngase abantu emhlabeni ba understand amandla abanawo uma behlangene ngeke abantu baze balokho bekhala ngezinto ezahlukahlukene emhlabeni uma abantu benga understanda ukuthi uma behlangana amandla aba mangakanani abantu banganqoba mhlawumbe ake ngikutshele baba uyabona uma noma unefamily maningakwazi ukuhlangana nifamily hlangane nje nibe imbumba yabona nithembane nifamily nilwelane nisupportane ninganqoba nemali zingaba khona kodwa ukuze kube khona ukuhlupheka kumuntu nomuntu kufuna kuqale labantu abaphilayo bangahlangani kwifamily funa kuqale bangahlangana abantu abaphilayo ngenkathi bengahlangana abantu abaphilayo nezidalwa zabo belu ngeke zihlangane ngeke singabheja imali thuba bomncane akamfuni ubaba omdala umalume ulokhuzana ubhuda akamfuni uma abantu baqala bahlukana ukuhlukana kwabantu nokungahlangani kwabantu ikona ngena kwinkinga alright ayikho into engenayo solution nakho-ke kuzalo lakho uhlangene nalo peace sekuyathakathwana kuyabulawana King Bhaka singenze njani-ke mase sifuna ukuyilungisa umuntu akwazi ukuphumelela nangu ubaba omncane lena nangu lena nazi iy'ngane zakhe nangu umkhulu asinkingi leyo kuhlangana ngeke isakwazi ukwenzeka emndenini singenze njani lungileke mangabe le yama-extended hlanganani-ke ingane zakwenuke manje akuba ubaba umama iy'ngane zikababa azihlangane zibe imbumba-ke zona manje uyabona-ke beke nahlangana nayo imbumba ney'ngane zakwenu le ndlu yakwenu-ke izophumelela idlule ezinye izindlu bazoze bathi abezinye izindlu babe nomona ngendlela le ndlu ephumelela ngayo le yakwenu uyazi baniphumelela ingoba nihlangene kodwa uyazi nani maningafuni ukuphumelela enzani njani xabanani umncane axabane nomdala intombazane ingabahlonipha abafowabo badakwe masebedakwe utshwala bangabahlonipha abazali badlule emhlabeni nifuna ukwenza umsebenzi niyaphikisana kuyaliwa ngeke niyithole inhlanhla baba no hamba nize niqede nambi inyanga mase nihamba amasimba njalo ezinjengayigcule la engeze nisize ngafokhona kuba yini nihlukene once kwahlukanwa iyona ndlela usathana kwazi ukungena ngayo beke nahlukana ngisho ngangaya kohlola ngisho ngangabuza umuntu ngisho ngisho kuma psychologist manihlukene definitely ngiyazikhona isikhuluma ngendlela kwenu hayi King Bhaka mina abafowethu ngeke ngisakwazi ukuzwana nabo no dade wethu ngeke ngisakwazi sekunje kulungileke ganwa-ke lapho phuma-ke wena manje angisho ukuthi lapha endlini yakwenu khona inkinga ganwa-ke noma phuma indlu yakho-ke phuma indlu yakho kodwa ukuphuma indlu ungaganiwe kuyibhadi leyonto phuma indlu ungaganiwe kuyibhadi ungathi mawuphuma indlu akube ukuthi uganiwe noma uganile usuze kwakho umndeni wakho ukuze abe khona umuntu ozomhlonipha nozomsaba madoda empilweni akufanele kuthiwa akekho umuntu okwazi ukukukhuza akekho umuntu omsabayo mawuzophuma nje uyozakhela umuzi wakho ngoba uthi ufuna ukuba ukhanda limtshelo kwakhe impilo izokushayela lokho ukuthi wena ukhuzeke kanti mawuganiwe uzobuya kukhuza umakoti uzobuya umkhuze nawe
umngakho uzobuya kusaba umngakho ngeke ahambe ekseni azabuya ngo10 ebusuku ngoba khona leyo control hayi ukuthi umuntu uyamcontrola isystem yangaphakathi yokwazi ukulalelana nokwazi ukuthobelana once kwaba naleyo understanding seniganiwe usuganiwe noma uganile then lapho impilo izophumelela ngithola abantwana bese wena mzali nalendlu yakho lebo nokuthula noma ungakhona umsindo kini ngeke uze uku-affect emasosendlini yakho noma ungakhona umsindo kuma families ngeke uku-affect uyoze uku-affect ngoba kuwena umqondo wakho ubeke kuwona uloku banaka ukuthi hayi omncane bayangithakatha obani bayangithakatha njengoba ngineqolo ngithatha obani once waba naleyo mentality uzogcina ukwazi liyonto psychologically ukukulimaza ukuthi wazi ukuthi uyathakathwa akekho umuntu okwazi ukungena endlini yomuntu uma ungavulanga isango wavula iminyango wathi ngenani kwa spiritual uwe uvula kanjani ngokulokuthi ngithakatho ubani uyabona nje mangabe ungibuka la uyile nhlobo ethi ngithakatho ubani ukuthi ukuphumelela sisiwami ukuthi ukuphumelela mfowethu ngofethu ngoba wena vika yonke inyoni ethi yakuthakatha ayifiki isakaze yona la yonke inyoni ekufisela kubi ayisakaze ingakho sikhona ingakho sinazi insebenze ejulile edamini ngoba thina sithi musu lokubeka umqondo kuloya muntu ngoba uzogcina ukhohlwa ukwenza izinto ezibalekile ugade nezinje ezikuthakathayo uzogcina ukuyeka into ezibalekile ugade nezinje ezikuzodlayo wena blocker kufana nakwakho makulokhu injaza kamakhelwane ziyangena into zakhona biya into yophelele esangweni ubi uvalo nana spiritual uma kunezinto ezilokhu zikuhlasela ozaziyo nongazazi blocka lezinto bese wena uvula inhliziyo ukuthi ulweluya phambili mawusucontrola ngaphakathi ukuthi isiphithiphithi nomsinda yenziwa le nto kuyalawuleka kodwa mangabe uzothi sewuganileke manje noma sewuganiwe noma kodwa futhi seniyaxabana yile mdlini yakho kunomsindo anibekezelana ikini izingane zikama wakho kunomsindo anibekezelana ingane zakwenu uzalo lakho anizwani nalo kanti wena akuzwana nobani emhlabeni awuzani nezakwenu awuzwani nomngakho awuzwani nezingane ezalwa wena awuzwani nozalo awuyibothi inkinga wena bonke labantu abakufuni indlela obuka ngayo umhlaba ashintsha wona ke manje indlela obuka ngayo impilo kukhona kwesinye isikhathi ukuthi ake wena emqondweni wakho ushintsha indlela obuka ngayo impilo ushintsha indlela owenza ngayo izinto abanye abantu abathakathiwe abanye abantu abavaliwe abanye abantu it just that indlela ababuka ngayo impilo iyona errong indlela abenza ngayo izinto iyona errong khona umuntu mina ngafunda imaths mina khona umuntu uthola ukuthi unayi idea yokuthi lesibalo asifunayo siphuma kanjani bese lahla iformula kumele ayisebenzise sebenzisa iformula wrong ubala wena usebenzisa iformula wrong uyabala mawusebenzise the wrong formula kuzophuma ianswer errong unayi idea kodwa ngoba awukwazi ukuhlukanisa ukuthi le formula ihamba nalesibalo le formula ihamba nalesibalo le formula ihamba nalesi usebenzisa iformula wrong isibalweni eswrong kuzophuma answer right that is why even mangathiwa mina ngiqhuquzela ingane ezifundayo ngathi mina qinisekisa ukuthi noma yinini mawuzobhala ama exams noma iphepha noma yini qinisekisa ukuthi you read and understand ama instructions properly ngoba kufanele ungazi ukuthi kubuzweni ungazi ukuthi kufuneka wenzeni ungazi uthi wena hayi ngizobhala mina understand ukuthi yini efunakalayo uma uthandana nendoda and le ndoda uyayibona ukuthi iyona understand ukuthi le ndoda ifuna umakoti oyiphatha kanjani le ndoda ifuna ukuphiliswa kanjani awukwazi ukufika endodeni umakoti uzovusa lo muzi ufike wena ushintshisa indoda indlela ephila ngayo nawe ndoda la ukhona mawuthola umuntu wakho wesifazane umthole ephuza kushuthi wena uattract abantu abaphuzayo awukwazi mawusumthathile sewumyekisa utshwala ngoba okulandelayo uzokwenza isilima ngoba njengoba ephuza utshwala kushuthi ngaphakathi kuyena khona lo moya ofuna utshwala zazi ukuthi ufunani baningi abantu
thola umuntu uyayiphuzela bese nithandana sewuyamshintsha usuthi hayi lona uyaphuza wamthola ephuza mos mawuthola umuntu evele eyifebela akana nkinga nje lokuyishikisha into yakhe akana nkinga lokuyishikisha usuyabuya wena senathandana sewuthanga ishikisha wazi ngani ukuthi mase ishikisha usuke selunywa yini imluma kanjani okuphoqa ukuthi akayishikisha umuntu lento omthole yiyo mawusuthi uyamjika yona leyo nto izoshintsha enze wena isilima ngoba ujika umuntu entweni omthole yiyo omthole eyiyo. Be very careful zi-align ukuthi ufuna umuntu kanjani. Wait until uthole lo hlobo lomuntu omfunayo bese lo muntu omfunayo seningabanga ukuthi wena ngikuthola ungaphuzi sewuthandana nami usuqala utshwala ubufunde ephi utshwala ngoba nakini utshwala abufuneki kodwa hayi umuntu ukuthi uyaphuza ehlala kubo sewumthathile umletha kini sewuthola kayi utshwala la hayi khohla baba uzoyisilima wena kuzobe kuthiwe nje sine girls outing isinani yabo fica umuntu eyifebela ehlela kube eyifebela and abantu bakubuya bagoqa athi ngisayi drobheni ekseni abuye ngo 4-5 ntambama abanankinga bakubo wena uyamthatha leyo muntu agoqe athi ngisayi drobheni ayiyele ndodeni sewunenkinga bese buya ngo 4-5 into abeyenze kubo ngeke uzumshintshe never. Thola mina uKingpark njengoba sihamba siyedamini siyolungisa izinto ezinjalo mfethu ukuthi wena asiqale emqondweni wakho uqala zazi ufunani into oyifunayo ufuna ibe kanjani and uzoyiphatha kanjani lento oyifunayo ungafuni enye into kodwa wena uthathe enye into mase uthi lento oyithathile uzoyishintsha uyenze ibe yilento thatha lento oyifunayo nje from the start. Thola mina uKingpark mase ngicela abazali uma ukhulisa ingane yomfana akube nomehluko noma ukhulisa ingane yentombazana enganeni yomfana wakhe leader ofuna ukuthi iqhubeke nelegacy yale ekhaya akucace ukuthi ingane yomfana ngoba wakho uyakho ukuthi ibe umholi uma ukhuluma nayo kumele ibe strong ibe bold kodwa futhi ingabi violence as a result into izenzo zenzayo umzali wakhe azi leyo nto ukuthi ama chances ukuthi nengane yakhe izenze maningi ma uthi ubaba uyamhlukumeza umama phambi kwengane yakho ingane yakho nayo one day yomhlukumeza umfazi wayo ngoba ispirit sengane sisukela kwispirit sika baba into ezenzekelela yona. That is why ezinye izinto mawukhuzwa kuzona akufanele ukuthi hayi mina ngiyenza mina usuke sewukhuzela ukuthi ungabi nokhondolo wrong thotezo when siyaqhubeka even wrong siyiqhubekela nakwizizukulwane sakho. Show mina uKingpark wena onyanya ufokofo ngeke ngizwe ngempatha ngicela ngakufakela funa mina wonke abantu baphumelele ngenkani angikhathale mina ukuthi ubani umuntu ekuthiwa ukuvalile ubathi uboshe wena okwakho wenjani uthatha umoya ubeke phansi ukwabona amakholwa umoya ubeka phansi bese edubisa uJesu wakho mangase ulibuza ikholwa ukuthi wake wamfonela uJesu wake wambona uJesu akaze bambona kodwa ukholo lwabo ilona elimenze ngazi ukuthi bambona every day. Same things applies even nakuthina ipower esinayo azi ukuthi nokwethu sithi unelungelo libemakulu sithathu lokufika mawunembuzo mangabe senza sivuselela ukwazi ukuqhamuka masinikeza amandla ukwazi like for instance mhla ka4 April kuyavuselelwa amandla kophinde futhi abasha abantu banikezwe amandla abantu abangenabo makhandakanda oil nabo bavumelekile ukufika mawufuna ukufika nawe uKingpark akuthinte ngezandla zakhe edamini kodwa unawo lamandla kamakhandakanda oil la unawo lamandla ka7000 kamakhandakanda oil kulungile uyongena edamini ngisebenza mina ngophethe umakhandakanda oil wami umehluko kuyomela at least ube no 2.5 ukuze ngikwazi ukuthi noma ngikwenza ukwazi ukuconnect noma usedamini futhi uyofika ipower ikuthinta inyawo ngaphela lapho la usuqiniswa khona ngoba inkinga eziningi zingena ngeenyawo ngisha amakhasi ngisho izifo zingena ngeenyawo bese ziyanyuka zithi bangakutshela ke abanye abantu abangakutshela ngoshukela nani yabo. So izinto lezi ichaza abafethu ezibalekile kumele la ukhona uthi noma usho uthi ngiyahamba noKingpark ngibambisane naye thatha umoya ubeke phansi sizonqoba kodwa kukude lasuka khona kukude futhi lasiya khona okusalayo ukuthi akukho kodwa kulomhlaba ongamelana nathi akukumelana nathi ingqinamba zingavuka long the way ngoba vele nasemhlabeni nje natural yashisa yabanda liyani izulu indlela iflat indlela iyehlela indlela iyanyuka yabo bayakuthanda namhlanje bayakuzonda namhlanje but thina silola ukuthi zonke ingqinamba mangabe ziba khona angabe ingqinamba enqoba wena akubo wena onqoba ingqinamba sikhonela leyo nto leyo. So uma kunengqinamba ekuchallengeayo bambisana kakhulu nathi
bambisana kakhulu ngoba sizoyinqoba masibambisene. Kodwa ukuthi ngithi ngeke izibe khona ingqinamba emhlabeni ngabe ngiyadakwa. Indlela le uhambo lolu kuyanyuka kuyehla kuyeceleni kodwa uwe mawusuyiqala intaba uwe futhi ozoyiqeda intaba. Mawuqalile ukwehla sizokuqeda nje. Mase siyilwa impi yakho yemali zakho nempumelelo sizoyivula nje. Umehluko asibambisana. Sibambisana. Mawuthe uthi uyafona bangangithola ngoba ngibuye ngingatholakala efonini. Don't worry. Makulo sithathu uyakwazi ukufika. Uthi inkosi ngiyazama ukuthola angikufona ngikutholi kodwa ke ngifikile ngizobuza. Noma nje ubhala imessage ku WhatsApp. Zonke indlela mhla ka4 April ziya emakhandakhanda DM baba kodwa ke abanomakhandakhanda bonke bayoqala e44 Rocky Ridge because ngichazile egroupini ukuthi khona insebenzo esiyobhuka isikephe egqoko white esingena phakathi olwandle. Khona insebenzo yokwenziwa phakathi olwandle. Ngiyoyichaza deep leyo nsebenzo ayilingani ezinye insebenzo ezisemhlabeni ngichaze la ngichaze egroupini uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu anikhusele emakhaya nazo King Bhaku uthi uyanithanda lapho nikhona mfethu ngithanda ngize ngithande nabangangithandi. Thank you so much. Sobona namhla ka4 April King Bhakanza madam.